Amos Kankunda otwira chairperson w'akakiiko akebye sente nagira ngu nk'abanyishengyero biine kutamani aha kurwanisa obushomankuzi na munonga aha rurengo orwa district obwari kugira ngu buzingamize entunguuka. Kwonka nagira ngu n'obujunaanizibwa obwa buri muntu okurwanisa obushomankuzi. Tukageraho ekizibu omu kisanja ekihwire obu tuba turonde sente ziizire z'okukora emihanda kandi sente zikabura buzibu. Emihanda ekakorebwa kubi. Emihanda terakuzibwe gye haza abantu bayeta omwita nk'omuhanda ogwanyamukana Kibaale kuza Bugamba nk'omuhanda ogwa Kinondo Katereza bagurimu ekizibu haza kyaretera n'aba engineers babihamuro mbwenu tushitamire twagamba itwe nka members ba parliament abo mu kisanja omu nyewe n'abataahi banje Honorable Anna Kansime na Honorable Charles Ngabirano twagira ngu nituteekwa kukorera hamwe kandi tugambire district twikirizane nabo okutorakore nabo twaza kukora project yoona neteekwa kuba ine accountability. Dennis Twahika omunyamateeka nagira ngu parliament eshemerire kurebuuza munonga ebintu ebi gavumenti erikukora kandi yashaba abatuura okureka kukoresa kubi abanyishengyero baabo. Nk'oku nkora kiriyo nikibaho hakabaho okushuuma parliament ekakora oversight yayo ekarumba eze sente zekuta omu government departments zikakora abanyarwanda mbija kuganirwa munongo mutwerevisi parliament habaho oversight na appropriation eshikire ekaza ko marwaro n'amashomere nebindi kandi bakabikoratera kandi nabo bantu bahansi bakwatanise na bahagire parliament bareke kuba no bibe sente z'abamemba ba parliament hati bakaba no babataho badeni eyo kuzika eyobugenyi eyebuzubyo na buri member parliament na wabora direction hata tina no mu bantu mwe n'abantu nabo bahindure attitude yaba ba members ba parliament. Hina bari kugira ngo bushomankuzi nibwo buremise ihangeri okutunguka. President Museveni kakubana ha speech ze uri muri speech numbi konka kikunyita nenkora kubiteko mu ngora corruption ni nyingi munonga hatoleba ngo corruption ejo teri kwikiriza ebitekateko bye ebikabe biri birungi okuyamba umunyabiganda kandi parliament ye ekasigaza ko abra stamping no kuto stamp president Museveni dokwenda ndakushaba abamemba ba parliament bitu abituronzere mu parliament eje 12 kugira ngo ikibatwira mu parliament no kushikirira abantu babo mbwenu barebe ngwe bakuza gukora no kurwana ro mu parliament no kutenso mu parliament amana gabo gone bagateke hakuronda guhereza kurwanira umuntu wawutosha kurangu mu magombora gabo mu districts gabayigakora ayibakorgamo baterera. Yashaba abatura okuzahabuzora misho haba hine projects eza government ezirukorwa mu byaro byabo. Umuhanda ningo kombeka ekizimbe cya primary school ninga anything cyarabe ikikorwa tubanze tushabe tumenye project eji ne ya centers zizire now by engineers bamanye gutaraza ground ntatewa ko team ninga committee irabe ne babizabe so ntwenda kushaba nitwa abantu baburijo ngo tuteho buri yo kureba ngo kubara akuta aha team ejo yo kumonitoringa ogumeno wali akobuzima ngo kitwikirizine cyo kikozirwe okurugirira harakankunda obwire bwo bururu buhwire kandi hata abantu bine kuza gukora okugaruka enyuma tukagaruka tukaba umuntu omwe tukamango byaza korwa nebitu twena tukakorera hamwe buri omwe kareta umugano gwari kureta buri omwe akakora abo ko kankunda kakureta amashanyarazi takujya kuba yamutagitanye atogwa kata kumpagira ngaha nkureta mizi mwena no mugatunga. Abanyishengyero abahereze kurahira nibija kuza mu keherero ko kubanza 2025 ebyo kwezoku ahi baratoranira speaker w'ishengyero hamwe no muhwezo we amakuraga gashakwa Aidan Bataringaya ahabwa gacenjire.